station. Everyone's making the switch. 97.7. The new 97.7. Today's hottest music. Sweet Radio. 97.7. Turn us on when you're ready to have fun. Siyak ni Manong June, Siyak ni Amag, Cavite for decade duo. Liwati OFW, liwati aming nga Ilocano. hintay pa bang namin? Kultura tayo, literatura nga Ilocano. Baba rin sa miwing itipuso, sunata nga Ilocano. Tarubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagtipin na tegtay nga Ilocano. Siyak ni Manong June, Siyakmet ni Amag, Cavite for decade duo. Liwati OFW, liwati amin nga Ilocano. Tuya, ti programa amang repet kadatay nga Ilocano. Babaen ti sonata iti biyag ken ayan. so napakakansunan dagiti pagayang yung Manong June Seriales ken Yan Mark Pastor. Programa na isang salumina asagot ti 4-decade duo production incorporated. Binuangay ti OFWs nga nagapupay kadagiti kakabsat tayo sa Jay Balasi Utaaw. kaya dito yung laing mga gan Sweet Radio 97.7 Santiago City. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagtipin na tegtay nga Ilocano. Okay, it's July 3, 2016. Iti mapilang ka aro, bakit ay na? Adda kami manan with your Manong June and John Mark Pastor. iso mantikong ko na dahi tabalong ay kat ato. Kat, duaman nga orasan nga namnam sa kitikat katawa ken uliwa iti sumangbay kada kayo sagot ti 4-decade duo with your Manong June nga kunak tatayan. Kat. Ayan. Ken FDD Productions Incorporated, of course, ken dito numero 1 nga estasyon tayo, 97.7 Sweet Radio, Santiago City. Una man, Ana? Ako kata natin dati lista. Ate lista. Una enta man nga kablaawan dagiti online tata madama-dam dungeg sa Jebalasyo Taaw, dagiti members ti FDD Production Incorporated, headed by our executive producer Manang Darlene Khan of Chicago. Of course, we also have here Kabsat Kathy Cabal Salvador of Hawaii. Sino pa yan iti stakeholders ng online ni Bayaw RJ Tambayan, iti Kabatuan. RJ Tambayan ni Joseph kung naman ang agtarap of Kabatuan Isabela, as well as dagiti nga online tata, pero I'm sure dumag dando ti replay that The anting Virginia Domingo Piscio of Canada. of course with adding Letlet Ponsonby of London and Kini Auntie Felicia Cereales, Japan. dagiti sa bali pa apo naka-online tata, we have Mylene Valdez and Marieta Arcalas. ni Titam Dayta. Tita Marieta Romano Labo. DJ London tata. Nakariing man data nga anteng. Nakadita oras ni Jayon. Adik amuman. Ayan, nga road ka digiti manariman nga agpaspastor ti itik. Pas pastor ti anak, panagpadigos pala tinuangan niya orason. Awa, nagiti Mas agpaspasada. do day ta nuang niyo. Nagiti agpaspasada. Hanyo na nga parapartakan ti agmaneho niya mga manong driver tanangina ti lontatan. So, libre nga tatanaga doon Di. ti programa ti gobyerno. Ay wala. Nagiti pa manariman nga agpatpaturog tubing. Ano pa? Sige man. Papapu ana?
Agpapapukis kay nagpapamanicure. Ay na po, ayan, nagrugit sa mat. Orisak sa kailangan sa pamanicure rin. Okay, kaya dumapay nga obra, karuban, ay bangal daw yung itatak at apo, malagip ko man. Apo, dagiti na nga pagkayam datlag nga sunata dati na minsan, sad to say nga nawagat mi apo tayo listaan. Doon, si kain belang mo gamin. Haan, isurot ko din ti rapper iti burger. Datakot. Na At katungtungon ta kami ni so nakasta. Di kon kay niloktan na jitawa yung puro na. Tagayam. Imporo ko adi jijilista ante na nga. So ngayon madda kanya mi apo dagiti nagnaganda so no one can mabalin kat ag text kita ta dito text line tayo dagiti nangabak iti na minsan over 0926-7620-944 i-text yung tinagan nyo kan ti address yo tapno maited minute lang dagiti nangabakan nyo. Ayan. Kabayatan na, adito ito umuna nga sa miway nga sagot na mika na kayo karoba. Okay, para ka tayo amin. Ay naading ko numarik na mlako ma. Irikik na ek itanga agdama. Nabayag din na pagpagwapon ka. Kebaag kan sa tadi ka makadlaw. May sangal daw ngayon ta nagsabat. Agkebakeb baunay day tiriknak. Imad matsyupay day ti panagnak. Tapno mapansin gwapo day tuilangat. Ay naading ko numarik na mlako ma. Irikik na ek itanga agdama. Nabayag din na pagpagwapon ka. Kebaag kan sa tadi ka makadlaw. Tuit-tuit, ay palso-palsuit. Ayat ko para sa mit. Kenading ko at tumutwit-twit. O ading ko, awan meten patong mo. Tabaran dilyas na piyesen ading ko. Ay naading ko numarik na mlako ma. Irikik na ek itanga agdama. Nabayag din na pagpagwapon ka. Kepaag kan sa tadi ka makadlaw. May sangal daw ngayon ta nagsabat. Agkeb-bakeb baunay day tiriknak. Imad matsyupay day ti panagnak. Tapno mapansin gwapo day tuilangat. Tuit-tuit, ay palso-palsuit. Ayat ko ana samit. Kenading ko at tumutwit-twit. O ading ko, awan meten patong mo. Tabaran dilyas na piyesen ading ko. Tuit-tuit, ay palso-palsuit. Ayat ko ana samit. Kenading ko at tumutwit-twit. O ading ko, awan meten patong mo. Tabaran dilyas na piyesen ading ko. O ading ko, awan meten patong mo. Tabaran dilyas na piyesen ading ko. Okay, dahil ang roti umuna. Nga sagot mi nga sunata kada kayo karoba kat Isunata na pauluan na tweet. Apo kat unang taman tagbasa ti messages yung Wala. nga nagapo di inbox ta dahil dito umuna ko na. Anya ko Good na. morning pare June. Great mo mamut aming teachers sinagbakalan ken purok ni Bulan Elementary Schools ken aminen nga school administrator sa Ramon District. Greetings from they kumari nga principal Inocencia Marcelo Aw, Capote. ni Ma'am Ino. At dapat manen may sa sigaman mambasa. Kuna namat ni manang Angie Ragwal iti Hong Kong. Happy Sunday po sa lahat. Kuya, pakibati at ngay kuya. Ading, tasakti ko kay. Sige. Go. Ading, pakibati naman ang dalawang lalaking mahal na mahal ko. Sinag GJ
GJ siguro na ito. And Jeremy, and pati na rin ang lahat ng magagandang friends ko dito sa Hong Kong. Thanks, Ading and Manong June. More power and God bless. Dagitilaan ka nung napipintas nga gayong dan. Kasi ano nga GJ? Awan iti awan ti ipampannak na ni Peka lang nakasali dito. Oo na yan, Apo. Ading Angie, ibagam to naman minsan. Uri anya lang ata ko namto. Sapasap ya. Okay, we also have here greetings from Manang Darlene Khan. Kunana, special greetings. Iablat mo man, tikablao ko kini BFF ko nga Melanio Foronda with a song Tartari Gagayak. Kunana mo. Iablat, mga mas nagsakit dahil iablat ya. Iablat tamang kano with the song Tartari Gagayak. Ay tirain ta mga rod na ita. Oh, banat. Nuganggan nga irok no'y manang taayan mo. Diyak kaya't ang mapilit, to'y pusok amang sumbatken ka. Pasabula panek-nekam, asikat ay napudno. Tapno di maikalang to'y ayat ko ken ka. Ketno pudno marang dayta, ayat nga'y datatun mo. Urayem amaring, day tuirik nag, barbaren nuwatantu, metlang mauray mo, salwadang tutoy ayat, tatapno di marsaat. Tartari gagayak, tanapudno nga ayat, tapno nawan dua-dua, itirag-rasak, buklen at hinaslag nga harapap. Tamno na yan ayat taag na nayunawan umartap. Apo bumalasitay amin. Tigit iti sirok iti salamagi. Mabalin nyo na tati tumaadaan. Nuganggan nga irok no'y manang taayat mo. Diyak kaya't amapilit, to'y pusok amang sumbatken ka. Masabul panek-nekam, asikat ay napudno. Tapno di maikalang to'y ayat ko ken ka. Ketno pudno manang dayta, ayat nga'y dadaton mo. Urayem amaring, day tuirik nag, barbaren nuwatantu, metlang mauray mo, salwadam tutoy ayat, tatapnong di marsaat. Tartari gagayak, tanapudno nga ayat, tapno rawan dua-dua, itirag-rasak, buklen at hinaslag nga arapaap. Tapno na yan ayat, taag na nayunawan umatap. Tartari gagayak, tanapudno nga ayat, tapno rawan dua-dua, itirag-rasak, buklen at hinaslag nga arapaap. Tapno na yan ayat, laag na nayunawan umartap. Tartari gagayak, tanapudno nga ayat, tapno rawan dua-dua, itirag-rasak, buklen katinaslag nga arapaap. Tapno na yan ayat, laag na nayunawan umartap. Tartari gagayak, tanapudno nga ayat, tapno rawan dua-dua, itirag-rasak, buklen tatinaslag nga arapaap. Tapno na yan ayat, laag na nayunawan umatap. Tapno na yan ayat, laag na nayunawan umatap. Okay, dito nga ro dito tartari. Puta yung rewind na ba dito background. Mabalin lahat ako mamagkat.
Okay, that's it. Tartari Kagayag. A piece from John Mark. Of course, nagdapo-apo. DJ Balasiw tao da kitang dedikasyon. Kat agor ka, dapat iti dedication si Toy. From abroad ko na hello manong Jun. Kablaawa ko man. Dainang kentatang ko. Kentay anak ko Abigail. Dito San Mateo. Pa-request man manong tayo kantang Kabaw. Kuna na. Okay, coming up ng Damabasit. At dapat may good morning kung ano mo ng Marietta as well as Kabsat Cathy of Hawaii. Hello Kabsat June and Balong JM kung ano. At dapat nagiti text messages tayo. Hampay mo. Nagadudan 64 da amin. Gas, di ka partang adagos. Kumako. Kana lang Agor ka sige, rugyam tag basa tapos dito inangabak ka may aditan, di nangabak di ka naman dyan ipatug ko Hello. dito ko na. Atay nagan. One number na yan. Hello guys, na-miss ko voice nyo. Pakikanta nyo nga yung pinalkang atok. Wow, pinal kang adagos. Okay, it's me, Mitch of Old Ligaya, Aglipay, Quirino. Okay, good morning, Ligaya. Ana, good morning. Good morning ko late dito rilo ni Ay, madi na kaset. Madi nga na kaset. Agi diti paruso dito. Okay, naimbag nga malam yung manong. Malam ko na naman dito hang aldaw. Malim kana na pa ini. Siguro manong kablao nakman dagay kakadua ken kaapa ditoy. Nepe nga Southern Isabela General Hospital nga ta ditoy. Okay, kang runaan na kano iti hand gardening ni Mabini Sahonya. Patokaraman jay kampay ni kamatayan. Thanks Manong. Okay, we'll try to do that later on. Sige pa. Kablawak kung Manong dagiti guard dito. Ulit-ulitin na. Unlimited. Baka sabali. Ay siguro. Kan pati dagiti naka day off sumubsubay bay tita narag. Sa ka programa yung Manong nagapo kini Manong Sierra. Guwapo ko na. Request ng Manong tay kanta nga Chismosa ka manang. Siguro na biktima dito ti chismis idi panawag na. Okay. Hi Manong. Naimbang daw yung Manong pakikanta yung man dajay pitaka. Thank you kuna na apo. Sa balin samot ti kursunada na tayo. Pitaka. Ano pa Sige pa. Hello DJ. Apo DJ ka no. Read ko man dagito siksik ka to'y talon. Ken request ko man jay pinalkang atok ma'am. Thanks DJ. Apo. Okay, kasangarot ulitin mi ti text line mi 0926-7620-944 kat ilis tayo apo tadamdamalaeng at damanan iti ipapugto mi kada kayo. For the meantime, apo 102 ti listeners tayo international ka Aruba maayatan aman unay apo 100 duli aduda. Mayat sabat. Agiti lang daduma handa nga nakarehistro iso hanggang may makita tinagnagan na ditoy para dagiti basta nakakabil iti 102 as of now later on adupay data. Kamusta Manong kung ano dito ni Mark Jun Acosta kablaawak man jay barok nga kasangay itatangal daw ika-innem nga tawenan apo gas napay madim sa mabasa. Nagbabasa namin. Tada Baluarte Santiago ken nilakay ko Wilson nga madama nga aglutluto ken aminen nga bisita da bisita da. Jayman sipot kuna na bigla nga pasurunan ni anak ko. Pandiling. Talaga mot Tiraat naman ta sirop ti pandiling itatanga oras tatapa ikan taman isuda tina isuda talagang aso natang mga describe kada iti kalalakyan kana sirop ti pandiling dim sa mabiro ka nan agwa ko tang mabiro ka nan siga man ako nakanchukos ka pa mo ka dati yan okay so Gina request from Mark Jun Acosta dahito ikat para keng ka para kanino tinulat mo nga talaga nagtarakit pukis mo nagtaer tatater mo nagtakel tamasels mo burburan pa'y barukong mo kabut-buteng day talangam patitirong apandakalisyan nunagnakan ti kaagwan talyawan datapus turam kaagwan abapa iyara pa abdakat rabi ay kapati aldaw day tamat jo abagim kaay ayuda apermi nyaman yan akitut mi tilaing mo ng pili sinarak mo ay baba
agkupin, agaw awir kapay ti upin. Aglansya ken agsagat, agpisok ken agdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipili. Adu kanot pinaspasangit mo, inararang sang pinanawan. At dapay tinagsamal na mati nga ikalaysam. Aring na paygat na dalisan, inalampay aninan. Anya tata, tirupam nakasarak sunat na bakngan. Sino ti panggiling, kinalalaking nakaduling. Aglabakan agkupin, agaw awir kapay ti upin. Agplansya ken agsagat, agpisok ken agdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipili. Nagmayat abuya en tabagin pa'y tiyag palengke. Agugas tinanganan ken agsibuk ti masmasetas. At damit tay makibarbartek tangin ken laat nga agtaray ka. At daytan itudo tasalapay kumabasada. Sino ti panggiling, kinalalaking nakaduling. Aglabaken agkupin, agaw awir kapay ti upin. Agplansya ken agsagat, agpisok ken agdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipilin. Sirok ti pangdiling, kinalalaking nakaduling. Aglabaken agkupin, agaw awir kapay ti upin. Aglansya ken agsagat, agpisok ken agdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipilin. Daytat naganap mo, iti kapipilin. Okay, that's it. Sirok ti Pandiling as requested. Aha. Okay, mangbasa tapay kada kita dumapay nga text messages. Agor ka. Poblao tapay mat di balay tayo Ay ka. Pagagumuro tan tumot. Di Di na naming- pagawi doon. Dinumingguta mo tang kapkablaawan ida balong. Aya, natuduma ko makaungdamot. Isupay ate kaya daga nagnagan ta mulot mang mga Oy, ganana. isupay, But anyway, ulitin mi apo. Naimbanggal daw kadagiti adita Villa Carmen sa pasapon. Amin itang adumdum ngagan. Taga Villa Carmen. Taga Purok Patro. Pagrang Ayan as well as ita apo Raniag ato tang adumdum ngeg ni gayam Sino? ni ading aguro kata ni bata kung tay dating a daycare worker and then the GTILG tata formerly Miss Bautista Sino pa ni Ate Geraldine Bareno? Sino nga di katuwa na hindi ko mamunagan na. ako Diyos ko pasensya tama di balikas tinaga mo tata Kaya nagigigig dingding San Sebastian Ramon Isabela. madi laki di mo ma-picture out iti panunod ko basta Naimbag na malambot dita. Ana? Dito sa ag sinorti bagbagan. Nagrigat ngamin nga lagi po no takay mo lagi po nakarigrigat apo Oy. at tapay message ito ko na adding June as usual kablaawak man amin na pamilya tayo inaganam amin Gina and Bobot kuna na Annabel Jojo and Odessa Nick and Baby si Shaq kano kan ni Juvie aglalo kini tatay kat kuna na tay Felix gagatam ka diti agdigos aya orin awanak dita nga magisagsagana ti pagsukatam Apo. greetings coming from Manang Felicia Seriales of Japan. Good morning po kung nanapay dito. God bless us always. Binabati ko rin si John Mark Pastor. Todo ngisi ko palagi kapag napapanood ko na namot. Napapanood ko palagi kahit replay ang adda kami manan tuwing Ay, nagpapatawa kayong dalawa ni Balong. Kuya, pakibati po si
Nani Elvina Dacanay from Florida, USA. Pa-request po ng God Gave Me You. Inaali ko po sa lahat ng TKY FDD admins at lahat ng stakeholders. Thank you very much, Kuya. Kung nani ading Merla Corpus Belmo Ay, of Madam Saudi Dakanto, Arabia. Mga alas 2, yeah. Yeah, sa 2 p.m. po namin kakantahin yung mga English na yan na dedication. Okay. Kat, napay na dyan ko dito mga dedication. Nagaduda. Sige. Pindutan mo. Nagaduda. Oh, sige, sikaman. Tapi nga, dilik sa mo dahil pinduta ka. Oh, sige, tiraw. Okay. Hi mga DJ. Kung na DJ naman doon. So, ganaw. First time ko nga mag-text dito sa station yung kanayo nakmut dingdingag ti programa yo. Hehehe. Mga DJ request ko man jay Jesus Agyama nag-thanks. This is me, Jen Baltasar ng San Ramon, Aglipay, Quirino. Okay, sige pa, legit messages. Hello, na imbangal daw tayo amin kaya't kuman kablawan da gito'y nakaturog isonitor og ken ogtor. Apo. Tilad da day tingag text mo. Awan. Request ko man jay hoy sadot bumangon kan. Pabati nga po dito kung na nasa Padre Norte, binabati ko po sina Ate Riza, Ate Joy, Ate Laika, Ate Jonah, Gerla, Kuya Dennis, Kuya Efren, Kuya Ariel, Jose Joven, JV, Ate Apo, voters list sa mo. Ito impatulot na. Nagapokomelik. Papili nga po yung ng talong. It's me cute girl ng Pande Norte. Daytan. Kat, Palapay nga ta. kitang taman ti oras. Ay kay ititati maudi nga sunata ta para ti first quarter ta. Daytan. Agsubli kami kakabsat with our name the tune. Isong Sagana kayon. agsagana kayon. Sabi pugto. With your name, address, and the title of the song. Damdama apo atoy. After this piece, after commercial, isong isaganin ti pagbagiyo. Cut. As requested, here's a piece from the 4-decade duo. Iti first, apo si Tagayam Dayjay. From our first album, I should say, this is entitled Kabaw. Pagpagakin ka, huwag mo nuriyot ka. Upan ka, no di kang tumakapag na daytag gandat ko. Kinggana at kabauta. Siyak mang patumag, nurusong mo dumikar. Tay bugon aron nagpaglapagin utwam daytag gandat ko. Kinggana at kabauta. Ingingungutan ka, dungdungwan ka, ulesan ka, no tayag lamin ka, ipatay ka, subsubuan ka, numanarimaan nga at Facebook ka. Siyak tun nagkalangkon siyak tupay aginaw ipaedda ka di katrim no mabarte ka day tapendag ko ginggana at kabota. Ingingutan ka, dungdungwan ka, ulesan ka, no tayag lamin ka, ipatay ka, subsubuan ka, numanarimaan nga at Facebook ka. Siyak tun nagkalungkon siyak tupay aginaw ipaedda ka di katrim no mabarte ka day tapendag ko ginggana at kabauta. At kaduwatan tulad ta aking ganag kabauta. Ngarod, agsubili for decade duo, kalpasan, di sumagmano, palagip, kat apo, agtataray dagiti duwa nga teknisya nun. Go! Magatangen ken mangiganen karuba iti second album ti 4-decade duo ana paulwan at da kami manen. Sa nga puro ket may sa asami wenga namnam sekti pakasaritaan ti biag ni Ilocano iti inaldaw-aldaw a panagdalyas